Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je situacija u kojoj su me spoljne okolnosti uvukle u jednu haotičnu situaciju. I kako ja nisam tada pružila otpor, već sam dozvolila da me bujica povuče. I pitala sam se zašto. Osjetila sam kako raste nezadovoljstvo. Kako je drama veća, tako se nezadovoljstvo nagomilava. I kreće da gori. Gori moj gornji deo stomaka. I kreće da se širi po ostatku tela. I ja ne zastanem, već nastavim dalje. Kao da je nešto u meni programirano. I izgubim fokus. Potpuno ga prebacim od unutra ka spolja. I krećem da se bavim svim stvarima okolo na isto haotičan način. Radim sve pomalo i dosta neefikasno. A sebi govorim da tako treba. I onda se pojavi čitav hor glasova koji mi govore da tako mora, da ta situacija to zahteva i da se to od mene očekuje. I ja ispunjavam očekivanja. Ali gorim u nezadovoljstvu. I u meni kreće da se pojavljuje ljutnja. Gotovo bes. Da ne želim to. Da tako ne treba. I pogledam kako sam sebi dozvolila da upadnem u dramu. I pogledam da li je to nepromenjivo. Ili mogu nešto da uradim. I osetim da sam sklupčana u svom osjećaju ljutnje i nezadovoljstva. I da sam sela na pod i da znam da neću.
i osjećam i krivicu. I što se tako osjećam? I kako sam sebe dovela u tu situaciju? Ili kako su je drugi izazvali? I na kraju se osjećam potpuno bespomoćno. I to mi je poznato.